لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, ada komisi dibilang kepala sekalian ini subuh mengkamu lagi mengujuk oleh rasa betul di masjid ini. Ikaw isang pagkasuwi na si Boy Kiriyama. Dandiskan dengan diri. Di na yuki yang gaiganang Panginoon. Iyan naman kepada syukur ipumalatan. Aja naman kada pangkaukang merupakan pangmasih oleh ipumalatan. Ini khusus umat na Muhammad. Nampak ininya memang apalan seti nariko ripegau ironia angkai dunia kan ini apalan 10 sebaliknya nariko angka ja nappe di punawanawa atau nappe di dunia kan merepegau ja depan narioki setidak. Tetapi nariko ripegau ni roja inappai rioki setito mija nariko setipegau. Seti pamati. Timbul pertanyaan nariko napa kimia agar iseng mereka yang makada niat tidecing. Nuru anda diuruta makada ekko decing diniakan tapam mesu ipoler yang roalita bau mawangi. Najab ini mereka emang kada niat di nian dia nau kini set di dede. Ekona pegau ni nau kini 10. Itu sinarek koja si matari kunawa nasperi niatum tapam mesu ipo dari landroaleta bau makapung maja baunan. Najab ini mereka emang kada maja nian dia. Despa nau kini narek nasperi niatum. Jadi naro to pandita manini tulis decin na punawanawa narik kumadappe ki memang mabau mawangi menomode na pakai parfum pak mage boleh lalani na sabak tulis decin na punawanawa dena pada ini dipakai cege gana parfum cek bat turun na tak makalalle bau na sabak mage boleh bilalan memang ni megangi jari punawanawa daripada decin. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dari mampuana naruh. Aja tapa aja di mata punawana oleh Allah edisi nyari kepuniakan di Allah edisi dengan niat insyaallah ada usaha untuk pegau yang edisi. Sinina mata puna pengalat Taala yang kaya yang masih pengalat Taala. Selanjutnya ya rampi-rampi ada sikri kaya Pak Guru Ngi Andel Ustaz Al-Faqih Abu Lais yang keempat. Ya narik kumpamanya mak janji ipamulai nasabah insyaallah. Narik punang kuih kumalata. Ini sini narupatawe biasa itu majanji. Majanji lori padat tarupatau makuto per majanji lori kumalata. Inari kuangka janji pura di puada. Angka di puada insyaallah narik punang kuih kumalata. Biasalah tu kejadian tulilele di tala janji. Asuk pagajanjina tetapi digaga kejadian. Magi dek na puwede kumalata. Sangkana biasa ni puada tahu agar yang dena pada mak janji tetap pajanjina mak janji tetap lekse. Wah ini kejadian. Ina janji tetap
segala kejadian. Jadi dari kumajanji kita dari pemulihan sabaya insyaallah memuari Allah Ta'ala. Nawiriki kekuatan, nawiriki awatan untuk pasilener janji kita. Nasaba upana mak janji ki natuli pati salah janji agana kita. Ayatul munafiki salasa. Iza haddatsa kasaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Angka tentu tanda-tanda yero tau munafik. Tanda-tanda apa itu munafik mercila iseng. Jadi lalu kurangi gana narampe mengenai tau munafik. Ayat-ayat tentang kemunafikan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Majappu yero to munafik Okoi rirana kakaminam mariawai. Rana kakaminam mariawan nundunaris koto munafik. Pamagi bahaya musuh dalam ilmu. Eko tau kafir manesa makadaw musuh panangkay jaga-jaga ki. Tapi koto munafik dek na iseng na sabat si jampur ki. Si bawa ki, si tostok ki, tulis ya donrak ki. Boleh jete na kilotay. Tapi panagaja ki. Tidak iseng. Iya naruh. Tetapi napagurul kinabita kaisan na tanda-tanda itu munafik makada iza haddasa kasaba. Nariko mak bicara mak beli. Tanda-tanda. Aku ima mak be magasana matal ada beli mesti na beli. Nah iro bahaya na nariko mak beli tahu luar biasa. Kita moki mak beli de na natapor kita tahu. Di kejadian cerita narodiolo nadi pagaga informasi di pagala komunikasi iro ala komunikasi na sabi kantongan aparentay desay makarapada apa saja si kantongan paumpamanya nariko ang acara gi tete kantongan atau ang kejadian may bumanan ni tawo ang kana tahu Milo na coba-coba makaratungan mo. Gaji na kikat to yun na si surta. Si sana tanggaban ni naduduy kantong angin. Biasa marbabu aja. Hindi ko lang biasa. Assalamualaikum. May po nalika dali. Dito dali pa dawa. Biasa ni Dodo. Kalau ngajak bertapa itu, yang ada polisi atau bertapa. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini naron langi natatte kantungan tengah benih. Pero tatte kantungan Paduparupa tungkat tatte kantongan dari kuliruki madapun dato ko kebakaran laite kongka pelolang kebetulan tatte pelolang oi makaturu-turungan tahu makalalo ka bilin pelolan lo ka bigan kilan mo no magkaliron nang inasang ucoba-coba ni Allah coba-coba tatungku tolu tak mo to leno walhasil wan ni pemenna yen nongtongan yang nyaran na riyawa bulana natatte si kantongan ni aga nasattawe bajay na nama bunga-bunga itu coba-coba itu kapan jangka adik na gagatau turun baja meniwi magi na digaturu iki iya polori ki ada kecilnya rapat ya sini ma bunga-bunga ko itan dari bayan kita mau yang kedua Tandrana tumas munabe wa iza wa'ada akhlafa nariko janji na pati sale janjina. Pati sale janjina. Rumah kada maleo janji de kada na pati dinner.
Dan yang ketiga, wa izatu minahan narik kuri teperi berkhianati. Jadi ini. Jadi ada tutui lalu yang kalano ki mali tutui narik kopura ki mak janji diusahakan ipasileneran. Narik kopura ni parit dari usaha kami memaksimalkan usaha na takut miga toha alangan. Ya naro dek na kuelo itu ngalata. Kemudian insya Allah tania bawa narik kemajan ki narik kemak dan sana ki jadi siwa-siwa. Mengkerecanata ipamula tu na sabah insya Allah. Sabah ini rupa tahu macan nama dan sana itu bawa. Egana rencana ta melo ki mapakui sehingga rencana ini jaga kejadian narik kode na puelo itu ngalatan. Jadi kita cuma kada insya Allah narik kode puelo itu ngalatan. Ya sama tu yang tadi sama tu tanpa menggaris kode syaudi. Ia menurut Tuhan tapi insya Allah merupakan zikir. Engkau jadi kejadian. Jadi sahabat meloi mapanoloro. Tunalo mapanololon malang idui lolo malibende ko pasai. Malalang ili pasai, lori pasai siruntui sahabat tege ki lolo. Dan melo kalokam malibende di pasai. Makero sahabat ekong kamelo rencana kada insyaallah makarero nang aga tiwala insyaallah. Nang kana tuduku ang kana duiku ni kasi lumahalain kalau malibende. Ini manipulasi pasti upaya ngerani. Walhasil latu iri pasai, hamarun tak itu iri pasai. Maka lari tahu lari mana mau apa lu bete lari mana toh? Alena macam itu lari yang tuluna. Itu ni sirun tu sahabat. Sahabat mati tu tegi bende. Akan insyaallah dia jadi kami bete. Insyaallah dia jadi mempenuh. Apa insyaallah dia menina jadi. Ini rokok ni lodi tamakra. Namo mahaga tu ini. Usaha tak narik kulit na puelo itu ngalah Taala. Dia gagal kejadian. Ia nak nampak burung kian rekurta. Wah, insyaallah. Selanjutnya zikir yang kelima. Narik kuna poleki rejing ke pinating. Ya regana na poleki abata-abatan pamigai baca la haula wala quwata illa billah. Dega ga ulle sangadinna el ulle na ni pangalataan. Tuli serahkan ilori pangalataan. Ang kajamat tak mareti papinagisa mama tadi na ulle pegau insyaallah. Iserahkan ilori pangalataan maka Allah akan memberikan pertolongan. Padahal ini kejadian pengurus Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka petunana pengurus Nabi Ibrahim alaihissalam waktu namelori tunu api. Sebab magai diponisi hukum bakar, nah sebab ditudui alena hancurkan. Memang alena hancurkan di berhalai. Karena memang tugasnya seorang rasul bagaimana menghancurkan kemusyrikan. Alena tabamani berhalangan Raja Namrud gangkan dari polisi hukum bakar. Pada punya cutunung Raja Namrud napa dudu api. Madudu api meron yang pangusta Nabi Ibrahim boleh malaikat pajagana oleh bosi. Ibrahim deka melo tulung ria. Ni gaiti iya pajagana tak posisi perintah bawa na turu posisi pada yang tidak menjadi begitu akhirnya itu pun nabosi Allah Taala ternyata kui itu milo paigan dan mesti milo turu kak kui tadinya lorong Allah Taala mentai pajagana posisi turungi pajagana ini Ibrahim dia melo turu ko iya ni kai iya tosi pajagana ini perintah bawa nak barak lutu agas nawas sepul yang ingin lutu malam isinin na raja tunun na dina jadi kiri turun. Hingga pun angin Allah Taala ini tanya toko ini dia. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup ni Allah Taala menjadi wakil.
La haula wala quwwata illa billah. Dia ka elok, dia ka ulit ang alin na ulit na kung Allah Ta'ala ni nanti makan muang. Pas ya tempur ni mastamar yakin kerap majak pangutta Jibril. Puang inaja na dimmu puang. Inaja na dimmu. Riapyan ni tengah hati. Jibril maju mu masarah. Nah puada ni pengulut kung Allah Ta'ala kul ya narukuni apian jadi pemacakke wassalam Ibrahim salam Ibrahim dilalena di malumpa-lumpai pritanai pengulut Nabi Ibrahim tega mondro ondro kami namanya merasakan rilebok na iya tanai dek nak bebali pengulut Nabi Ibrahim makaraya ondro kami namanya riwat tuku umpamanya lolongan papedalle riwat tuku lolo akan ia kondro kami namanya riwat tuku si bawa itu anak pertanian tapi akan asap pengutan Ibrahim de palang kau lolongan nyaman pada waktunar ya temper kak maksama ilalang nabi sabak magi kung Allah Ta'ala langsung tulungi diutus hidwatan lu malaikat tiwiran andre-andre boleh disuruga minum boleh disuruga malam mandre minum pengutan Nabi Ibrahim ilalang na tengah na ati malumpa-lumpai sabak magen mapesona di Allah Ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya zikir yang keenam. Narik kena tujuh kisi musibah ajak lalu kata lupai baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Majepui di mana boleh toki Allah Ta'ala dan niya pasti lewat petoki kong Allah Ta'ala. Chaitanya tu bawa makara tau mate pada paribaca mingalila niya. Atuju ki musibah pangka sekti itu. Di sekolah mengabsengi guruna. Nyok dia kada si A ada si B D igaga pun. Magina de gaga ye malate puang apa makari guruna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matte ini jadi depa na mate puang. Tanya tua mate ngina. Karena makara ye pana mate makara inna lillahi. Betuan ada makara inna lillahi nari kumala sai erola sai boleh kui kumala Ta'ala. Jadi pasti mereka motai masuk di kumala Ta'ala. Jadi nari kumpamanya angka tadenya ki natuju ki musibah tadenya umpamanya warang parat tapuada inna lillahi. Tadenya motoro ta inna lillahi. Motoro boleh kui kumala Ta'ala. Reo di kumala Ta'ala. Jadi lengeran makada reo lo ande gaga. Makoko kulit juga kan udah materi itu gagal riol. Anu pak beri nemen punglat ala pak ripat makada sininan wong teh jalan roale saya merupakan itu pak pindran ni boleh punglat ala hak pakai. Eko hak pakai ni namo mat tengah ripat narik pemilu ala punglat ala nalati apun nang ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi hati-hati dek gagal lan roaleta atau kekurang berupa penyamung kurang kena rezeki punglat ala ipuade inna lillahi. Dan ia nege kajusiang ipuade nariko mati terdemi salah sewana ahli keluarga tak pada parang terdemi alat nama demi jasa tandra makada tak barak kiri anong ketuju ipuadana inna lillahi. Nariko mati salah sewana wijata umpamanya engkau tu malaikat riutus ribu Allah. Oh malaikat lupa kumita yatimna yar materi anakna. Kira-kira tak barak mugi. Tak barak mugi na puada muga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nariko na puada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batuana na tak barak ni. Amatingan na yar wijan na rong. Kurangi bola-bola ulawan di surga. Itallahi baital hamdi. Wah subhanallah. Luar biasa narikum tapi semata puada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang ketujuh atau yang terakhir itu dan kaina pak gunung yang berunta al-fatihul lail ila lanna tungke tasistu siwani baik pagi maupun petang ajak larang yang puada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah deka gapun dari sumpah sama dina pungala ta'ala ni Muhammad suruna pungala ta'ala. Ipan lagi rubahay, pamigay rubahay. Ajan mangkari pamigay. Season na ribaca, pero la ilaha illallah 10-20 na. Muhammadur Rasulullah 10-2. 10-2 tambah 10-2, 24. Na ilalan na tasisusiwan dia 24 jam. Niki itu puari season riak tempeng itu sana selama 24 jam. Insyaallah. Engkau pengurus Nabi Musa mengulur kumlata. Puang tapak guru ngekak jadi kalima ia de nangka pai pak guru ni nabi yang kerioloku. Maka dei kumlata la puada ila illallah. Ai pura di puang pak guru ngko nak ko nabi no pura di. Melo kalai ni puang dia nang ke pak guru nabi mak dioloi. Kada si kumlata la kul la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Abik katan lui di bodan di sumalata alai Musa mi semua la ilaha illallah. Nare kumpuade la ilaha illallah namilo iri pati timbang yero kalimat la ilaha illallah pitulati langit iri pati timbang i kalimat la ilaha illallah wis katisan mawar mo piro kalimat la ilaha illallah. Luar biasa ya. Hari maupun bagaimana kita senantiasa memperbanyak dan insya Allah hari pun ke pak biasa itu jaminan nana kita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahal jannah. Ni kita malah pacap kurang ada kalimat la ilaha illallah mastamil surga. Karena sahabat maksud anak namo dina sampaja surun Allah Taala namo dina sampaja namo dina puasa Yenir nari kodina sampajan dina puasa paling panggil ukuranaka tapi sama mui juga nari pun puada mui la ilaha tapi nari kode itu mas sampajan di mau puasa ai recipat maduri puada jangan makara nari komatu milo itu tidak segampang yang kita bayangkan makara pangkat makuma pakutu balik nah taruh poni ini membaca kalimat la ilaha illallah. Puncuk na baca mo makilong la ilaha illallah tu na puada. Malay gitar la ilaha illallah tu. Yang kana malang mula la ilaha illallah. Agar na puada iro tahu makarai ko iya mati kai gampang manitu wapalan walang mula dari la ilaha illallah. Ang kana si bawan na bunga mak tepi na kapan agat tengi bulu biti na. Agat te bulu biti na tapak karamaja widi. Peti na. Wih, nak apa ini? Wah, ya sini malang la ilaha illallah. Nape bulu biti na digetet tanya na la ilaha illallah na puada. Apalagi dari punya wana ni mana digetet. Okuni rumah kada ikutannya mastuha pulil alam na kita na sabait na rikumilo ni maate akuro ni nilai na nulay. Puli vegan beli na la ilaha illallah pulil alam ni mantu ya kita jadi na ro. Di samping puada la ilaha illallah disini betuan na ipatamma ilalan na kita insyaallah. Tegau pengilalan na atutu mentaina rumatu malomo puada kalimat nalapat capur ngade mendapatkan jaminan surga pun kita. Jadi itu zikir apa guru ke Andre Gusta yang pertama pemulai dengan sabab bismillah. Capuri jama-jama sana sabab alhamdulillah. Nareko angka kesalahan pemigi baca astagfirullah. Nareko majan sisi yari mak bencana ki puada insyaallah. Nareko na boleh dia bata-batangan aja kepada baca la haula wala quwata illa billah. Atuju ki musiba baca inna lillah ila lanna sisiwun ni aja nangkan alfa dibaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka dia segurutta ni kini kita mulai memalakami tiada dampung ini dosana namun ia dosana pada igana pusai di tengah tadi pemuari mabaraka nagiriki pengelatala kekuatan memalakami sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya idolongi ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kami. Sebagai manusia biasa yang tak lupa dari kesalahan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.